В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Григоріанська імша за померлого Івана. Попросим так само у наших молитвах заступництва Отця Фабіяна і милосердної Панни Марії з Лурд. Просим за усіх ласкавых даров Духа Святого для духовного і тілесного оздоровлення для Станислава. Просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и сестры, что сгрешил я вельми учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Отче, сегодня мы с радостью отзначаем успомин Панны Марии, беззаганной Мати Твоего Сына. Просим Тебя, прозрее заступництво, да поможи нам у слабости нашей, как мы, покинувши свои грехи, могли удосконалиться у цнотах проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог прозуче веки вечные. Радуйтеся разом з Єрусалимом і веселіться в їм усіх, хто любить Його. Радостно веселіться разом з їм усіх, хто плакав над їм, каб ви наситилися вдосталь Ягоным сутяшенням, каб ви кормилися і переповнялися солодой Ягоной слави. Бо так каже Пан: «Ось я скерую до Його спокойя краку, и хвалу народов, як полноводный поток. Вас будут кормить и носить на руках, и на коленях будут пестить вас. Як когосьці сутяшая маці, так и я буду сутяшать вас, и отрымаете сутяшення в Єрусалимі. Убачите, и устішиться ваше сердце, и кости ваши расквітнеют, як трава, и откроется рука Пана слугам Ягоным». Гэта Слово Божие. Ты великая хвала нашего народа, хвала нашего народа. Благословленная ты, дочка от найвышейшего Бога, понад усими жанчинами, что есть на землі. И благословленный Пан Бог наш, який створил небо и землю. Ты великая хвала нашего народу. Твоя надея ніколи не промене у сердцах людей, что вспоминают моц Божию. Нехай Бог учинить Тебе, как узвеличена была Ты навеки. Ты великая хвала нашего народу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленная Панна Мария, якая поверила, что сполнится сказанное ей Паном. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Яна. У той час у Кані Галілейській було весілля, і маті Єсуса була там. Був запрошений на весілля так само і Єсус, і учні Ягоні. І коли не хапіло вина, маті Єсуса сказала йому: «Не мають вина».
Адказаў ёй Езус: «Жанчына, ці гэта мая або твая справа? Яшчэ не прыйшоў час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Езус сказаў: «Напоўніце збаны вадою». І напоўнілі іх даверху. І кажа ім: «Цяпер зачэрпніце і занясіце кіраўніку вяселля». І панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Хрыста. Пра заступніцтва Найсвяцейшай Панны, якая па волі Стварыцеля была далучаная да збаўчай справы свайго Сына і стала духоўнай маці ўсіх людзей, просім Бога аб ласкі, патрэбных для ўсяго Касцёла і свету. Молімся за святы Касцёл, каб праз яго служэнне Христос кіраваў, перамагаў і валадарыў на ўсёй зямлі. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб праз абвяшчэнне свету Хрыста ён заклікаў людзей да навяртання і пакаяння. Цябе просім. Молімся за моладзь і дзяцей, каб Марыя ахоўвала іх душы ад уплыву дэмаралізацыі і бязвер'я. Цябе просім. Молімся за хворых і церпячых, каб свае цярпенні яны злучалі з мукамі Хрыста і ахвяроўвалі іх за збаўленне свету. Цябе просім. Молімся за памерлага Івана, няхай Христос Пан надарыць яго радасцю жыцця вечнага. Цябе просім. Молімся пра заступніцтва благаслаўленага Айца Фабіяна і Найсвяцейшай Панны Марыі з Лурд, і просячы дароў ласкаў, дароў Духа Святога і для духоўнага і цялеснага выздараўлення для Станіслава. Цябе просім. Няхай Христос Пан надарыць святлом Духа Святого тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Няхай благаславіць нашым ахвярадаўцам і ўсім нашым справам. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб Марыя выпрасіла нам разуменне вартасці цярпення ахвяраванага Богу. Цябе просім. Всемагутны вечны Божа, які захаваў маці свайго Сына ад заганы граху, выслухай нашыя малітвы, учыні, каб мы маглі заўсёды радавацца Тваёй ласцы. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Посланий. Молитесь, браты и сестры, об мою вашу ахвяру
Прийняв Бог Отець Усемогутний. Прими, просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якие Он Тебе приносит, как про заступництво Наисвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвами, были выслуханы просьбы каждого человека. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Пан з вами, угору серцем. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, Всемагутны Вечны Божы. І каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, аддаючы пашану Найсвяцейшай Марыі заўсёды Дзеве. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Христа, нашага Пана. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы: Святы, сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш, асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсці, чакаючага другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам і Явраннікам, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, святымі арханёламі, Михалом, Рафалом і Гаврыэлем, святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Францішкам,
біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і всіх, хто в ласці Твоей дійшов з этого світу. Милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть. К образам зими завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана наша, праз якого даруєш свет, усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, в едности Духа Святого вся пошана и хвала праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от всего злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей. Та мы были завсёды вольны от греху и захованы от усіляка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, дарить Его супокоем и едностью, ки живешь и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючому, досягнути життя вічного. Баранку Божий, який береш ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, благословленная в лоне Панны Марии, якою носила Сына и Царства предвечного.
Помолимся. Ласкавый Боже, мы приняли евхаристичный посилок у день успомину Найсвятейшей Панны Марии, учени, каб мы верно и шли за ее прикладом, и отдано служили справе нашего откупления праз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михале, вера. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Браты и сестры, с верой будем молиться, просячи Пана Бога за хворых людей из нашей парафии, покорно кажучи. Пане, наведай их своей милосердности, ласкавым Отцу и святым намощением Тебе просим. Вызвали милостивых от всякого зла Тебе просим. Облегчи покуту всех хворых Тебе просим. Будь ласкавый до тех, кто опекуется, лечить хворых Тебе просим. Милостиво вызвали хворых от всякого греху, всякой спокусы Тебе просим. Благословленный Ты, Боже, Отче Всемогутный, будь для нас наше избавление, послал в свет Своего Сына. Благословленный Ты, Боже. Благословленный Ты, Боже, Сыне Единородным, ставший человеком, захотел лечить наши хворобы. Благословленный Ты, Боже. Благословленный Ты, Боже, Дух Святый, Сутешитель, что наше слабое тело умацовываешь неспынно свои эмоции. Благословленный Ты, Боже. Пане, нехай Твои слуги, яких уверенно мощая молим, отримають утешение в своих покутах, хворобах, праз Христа, Пана нашего. Праз это святое намощение, свою бесконцую милосердность, нехай Пан умацує Тебе ласкою Духа Святого. Амен. Нехай Пан вызволит Тебе от грехов, ратуй милостиво подтримає. Амен. Молимся. Откупитель наш, просим Тебе, вылечи ласкою Духа Святого немочи хворых, оздорови их раны, отпусти грехи, а так само отдали их усялякие терпение души и тела, и милосердно верни им полное духовное и физическое здоровье. Как обновленные эмоции Твоей милосердности не вернулись, до ранейших обовязков, веки живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Пан з вами, и с Дух, нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Кто хочет намощение, подойти.